Rainbow Mizo Channel kan lo lom le thau chewa voin hi December ni som paruk ania Christmas lo thleng mai tur chung changa Rainbow Mizo Channel in he thu cha message toi te hi kan hu chia du cheu ani kan maloka Christmas lom turin kan huak meka mase kan muadan le in buat saidanero in person tak tak mai ania then khatten in dona le boina kara he Christmas si an hu mek lain Mizorama po chandam tu pian cham lom tur hian mitam takte kanin buat saya mase mizo mi puitele thalai rolte tana kan saidu poimo tak chu rui thei thil tel lo hian he hun limom tak hi lim takin aman thayani ti ril ruwa vong thau turin kan ngen chawa Christian te hun pui poimo tak mai hi kan man chan nena in person takin thalai then khat engemazat ta chuan andam chung nun ti chevek tu tur le trumdanga an khoile an lati chin ngai mi alo rui thei thil le mipat mei chiat na man kholo na ta na mang tran anom fo thina mase heng thil thalo te tello hian thalai te hian kumkhua kanin chirna tur thil ti bultran na ta na mangloin thiang hlim le hlim takin ha man theini ti ria chutianga mangtur chuan Rainbow Mizo Channel chuan kan ngenin kan som cheu ani amasain kan video like le comment te milo pek sak thau turin kan ngen chewa la subscribe lo ten kan channel milo subscribe sak thau turin kan som bok cheu ane ole chanchin tharlam panga hanlu jui malila Gaza Israel chet danawangin US salungoi lawa White House chuan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu nena vauna thu chang deu thu cha khun khan tak mai han thona hming thatna jongjong te ti borbana inrem na zon idulo zia lantiri duni chuan mikhwal pa ngayang mai in Israel chuan athleng thaidon chea mase Gaza chungchanga inrem na siamani tran hnuwa President Donald Trump ming chiatna tur zonga malak na reng ro chu kanrem ti don lawani hanti Country Trawangin Israel Hamas hi inrem na tuthlung first phase nuaya chuan lom mek masala Israel chipai te hian Gaza Hamas firfiak poltelaka air strike an nei zau zau ranga ti chuan White House satanga vaukhana na thu hanron soi chanber hi tunin rinikal ta khan Israel chipai ta chuan senior Hamas commander poimo tak mai rat shot targetin air strike an neya he thil thleng chungchanga Asia report an pek dan chuan Israel hian inrem na tuthlung phase 2 kalpui chun jom chu remati thaingang lawa heiwang hian beipui thlangna lian jok na in inren ni khan senior Hamas commander poimo tak mai hi targetin Gaza air strike an neya mase chu chuan inrem na tuthlung phase 2 kalpui tura in biakna omeka harsat na hasiam sakta Hamas hote an helthar talhe maya chu chuan inrem na tuthlung lotlin na tur chu beisei na omlo leklek khopin nasatakin hati cheta ane Tichuan Asian report an pek chunjom zeldan chuan US President Donald Trump peace plan chu Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu an Gaza airstrike nei tura thutluk na asiam hian atike chathai ngai dona han hriat awangin President Donald Trump ti hming chian turatana a malak na ngain US chuan chutiang zonga malak na chu an pom lawani ti chiang takin an hriat tirani anti The Times of Israel in Nizan lama update an nei dan chuan Gaza mun frang tranga Israel sipai te beile theitur khopin Hamas ho ta chu in toy tharmek zelin tran mun thatak tak mai han siam chomeka Gaza International Stabilization Force lut tur ten Hamas firfiak polte han beidon lawani ti chiang takin puanzar hani to boka Palestine tetana rampek chu US point rm ti hle to ni in halang boka mase chungjong kara chuan Israel tan ngai thana tur thil pakhat ma aum lawa Israel chuan lo thai loin Israel laka an bei pui thak na kai hroi thai tu tur Hamas firfiak pol hroi tulu te target bei mai lo chu Israel tan du than tur dang aum chung bik lawani anti kongthren khata chuan inrem na thuthlunga tan le Middle East boina chungchanga hian Israel thawang hi US chuan a hauna hle angin halang thina mase ni na dikta kai ro chuan thil tam taka in mu thiam lo na le ngai danin person tak tak aum chomeka chumi wang chuan politics thila in vauna tan te US chuan man anei zau zau towa
ti chuan heng boina na satak mai le international pressure na tak mai Israel na to mek lai hian athurol puile international community te khovel polian tak abik takin iwena te po Israel himna tana tholok le poimo ber US ne na hanin kar chu zoin an tho hona hruirol chu tunhaya hian amal te in cha zeu ania ti chuan White House special envoy Steve Witkoff le President Donald Trump Mark Pale Senior Advisor Jared Kushner te chuan Gaza in ram na thuthlung kai noi thilchi hrang le Palestine ramdin tur chungchanga thilchi hrang te kongenge mozat ta lungoi lo na Israel ka hian anei meka achan chu Gaza Palestine firfiak pol Hamas hotelaka anral thuam te tungvek tura ati ratanga anbei seina chu Israel hian tun thlengin thak danglam mandulowa Israel kiang nai loka Palestinian ramdin po Israel chuan ati ratang khan andau dala tun thleng hian chumiril ru chu thak danglam mandulo bokawangin Steve Witkoff le Jared Kushner te Israel ka an thinrim hleni hanti Gaza in ram na thuthlung le face through kalpui chunjom dan tur chungchanga te Prime Minister Benjamin Netanyahu le US President Donald Trump ten Florida Mar-a-Lago Resort ta in biak na nei turin ruam man ania mase he hun alo thlen ma hian in hirng ho na borok thalo tak chu alo chuak tamek ani The Times of Israel chuan White House lungoi lo na chungchanga hian Prime Minister Benjamin Netanyahu office chu in soifia turle eng chungchanga nge in rem lo na han nei ti te thu chua siam turin ngen na han siama ma se ni jan thleng khachuan Israel Prime Minister office hian eng thu chua ma an siam du lawani hanti ti chuan chete a borok thalo om chhojau chu borok thalo lian zokin aron khu chunjom zela ajiasin report an pek chunjom dan chuan Israel sipaiten Gaza airstrike an nei chu White House chu he thil thlenga hian alom lowa alungoi lo hleni ti antilangta ti chuan he tiangkara hian Arab ram then khat ten inka haina thuthlung hnuaya anom renglaya Israelin senior Hamas commander tarketa Gaza airstrike an nei hi tual thana le Israel le Hamas inkara inka hai thuthlung ceasefire bo chiat na lian takani tin US nena anthlen vereng tabok ani masa Israel chuan Gaza hian Hamas firfiak polta hian sipai chakjok andin chhomek ka thuam chakle zol turin rampon lampang atangin ral thuam lak lu antuma chutianga jalen taka Gaza Hamas hoten ral thuam anphur kolvel chu inka hai thuthlung ceasefire bo chiat na lian takani jokani tin inram na thuthlung bo chema sajok tu chu Hamas firfiak polta hin ni tin Israel sipai ta chuan an pulet ve thung ani mase hetianga thilakal rengani chuan akhoi jok po hi inram na thuthlung bo chema satu loni masela Israelin airstrike lian tham tak mai Gaza anei hi US tan chuan mitmim lian tak ang maya engma tilawa kut kuang kwa thirliam mai thai chu hani tabik lawa Middle East inram na tana US in athurwal pui Arab ram thrang te anlungoi lo hle bokawangin inram na thuthlung hlotlin thaina tur chance chu nasatakin ati niamta ti chuan he inram na thuthlung hi ha ke chelani chuan US President Donald Trump mingchiat na thlen thai tu tura White House chuan angai boka hewang hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chu hetiang lam zonga malak na reng le military te chet tirna lian tham tak khi thlentir chunjom to lo tura vaukhana na thu chua White House chuan asiam zuita hane ti chuan US President chen na Florida Mar-a-Lago Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu nena in biak na nei tura ruam han po cancel ani thu chu puan ni lo ma sela he program hi kalpui tlang ani don nge don lo ti po US chuan chiang taka soizui na hanai talawa hebaka hian Israel Prime Minister office point hemi chungchanga zona zongjong chu engma an changdu tabik lo bok ani Ajiasin report an pek dan chuan inram na thuthlung face masaber le ati ratanga original plan kha Israel chuan apom ngeya mase Muslim ram thren khat tele Arab ram thrang te anin rol nuwa inram na thuthlung kalpui dan tur chungchang hi nasatakin ti danglam mani towa chuta chuan Hamas ho ral thuam tuntir ma sapot lawa Palestinian ramdin sakchu US sian athop tan nina khriata achan chu a partner Arab ram thrang ten nasataka annor wangin alang boka mase chu Israel war golnen thilin person tak ani thunga October nisari kumsang hi somni pathuma Israelin Gaza Hamas firfiat poltelaka
in do puanga operation lian tak mai a kalpui tran atang khan Israel thiltum lian ber pani chu Hamas firfiak polte Gaza tanga nuai bovek le US le Israel kai khroina nuaya Gaza hian rorel na thardina Gaza tang hian Israel tana thilhom tak tak lo thleng thei to lo tura Israel hian thunai na zawjok engema chen chunga tana nei andu boka tichon Gaza sarkar thar handin sakna hian tuna dingmek Mahmud Abbas sakai ruai Palestinian Authority te inrol na atel turani lauti hi Israel du dan ani boka mase hei hi sarkar leilo kangchau tur ania Palestinian tetana Israel nai taka ramdin chu Israel hian ati ratangin adau dalbok ane mase chung Israel huar gol jongjong chu tuna Israel le Palestine firfiak poltane na inrem na thuthung siam tura Gaza peace plan ti danglam hret le kalpui chunjom zel han tum dan hi ai nang lo ta hlea chu Israel tan pom thei ani tabik lawani tin ajes chuan han report ane tichon the Times of Israel chuan tuna thil then mek dan hi thil serious tak ania inrem na thuthung hi zoi in kai her hret ani toa mase chungkara chuan Israel chuan do thei takin hathira mase tuna chuan White House le athurwal pui Arab partner hoten anthil tumdanero hi chu Israel mithi hupani lo wangin chiang takin Israel chuan amua mase White House chuan athurwal pui Arab partner te trulo taka Israel chuan atithinura angai tlat thunga mase hengkara hian Israel din na chu so son ani don chuang lawa rondarmar le Israel kat ta chuan Israel tana laumna ron thlen thairang chunga Gaza inram na thuthlung siam chu Israel tan chuan ahma zongjong aya thilhlom ber ani thaidona tichuan chu tianga Israel tana thilhlom rang te Gaza tunnun tharle ani hi Israel chuan engtika ma arem ti don lo ti an soita ve ani apoi mobera chuan Israel le US si hanin biak le phot hi hangaya Idrem na thuthlung phase 1 kalpuyani thaina tan hian Israel chuan thil tam taka in phan hiamin anhung tol zoka atanga sipaitan Gaza anram lak chin le anluat chin mun tam takatangin anin withdraw mase chungjong chu firfiak polten in tuai tharna hunrem changa tan anmang thunga chungta chu US hian amu mai bik lawani tin the Times of Israel hian an report ani Waynet News chuan hetianga thilathan chhotak meka wangle Arab partner hote anlungoi lo wang hian White House malak na chu achak thalawa Israel chuan angai dan aso son don lawani ti achiang ta boka Gaza in dona ti topna turatana phase 2 zuanglu tur hian US le athurwal pui Arab partner hote ngai dan le Israel ngai dan chu ain kaltlata chu wang chuan inrem na hun thar phase 2 luna kongkhar chu kharang tluk ani ta ni in ashriatani hanti tichon ni janlama the Times of Israel in report anpek chunjom dan chuan US official sang tak ten han soidan chuan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu hian kumni kalta chung khan Gaza boina hi global paraya achan tirani tin han puta global paraya tia han soi hi haumjia ber chu polemo ramemo firfiak polemo helpol than khatte poni sela chung ho ta chuan poi khoina le chet na pomjam thai mi lo thil an yani chuan international community tranga nola entran tour khungbo mi tuma malak na lampang soina tan an man thrin ania tichuan US official ta hian he tongkam an manga wang hian Israel thinlung chu feizum tak manga chunang mai hanita 9/11 a US poi khoi tu te kha an bupui thiadar an nia ram sang chun jom an zela mase Israel ram chunga ronlut ta firfiak polten poyan khoina le Israel in civil mi poi soilo nunatam tak achan na chu danglam takin thlir ani jokta heibaga hian US official ta hian Israel chu thiam lo an chantir chunjom zela Abraham Accord sign ani nutranga kumnga zat mai aliam nuwa po Israel chuan United Arab Emirates nena mai chana official te in biak na chu ahong du lawa heibaga hian engwangin nge Egypt khroitu Abdel Fattah el-Sisi nen po in mu Israel hian adu lo ti hi zona poimo tak kania hetiang jongjong a thlengchung hian US President Donald Trump administration nuaya siam thattumin rim takin a thokmeka mase Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu hian sipai chakna manga innek buaina theldaina turlam hoi de-escalation omna turatana malak chunjom zel chu Israelin amamolo zia atilang chunjom zela
จุดที่งา Prime Minister Benjamin Netanyahu เฮียนมาละชุนจอมเจลันิจวนอับราฮัมคอดที่จาวาอารับรัมตำจกตะเนนอิสราเอลอินรัมนัททุงเจียเบลปุยเจลตูระUS สินมาลักนะฮีอมเจนัยลาวานิโดนาจุงทิลอมเจนัยลาวตันจวน Trump administration จวนหุนนักขอรัลดอนลาวานิตีน US top official ตะเฮียนอันสวยหลังบกันิตีน The Times of Israel เฮียนอันรีพอร์ตบอกอันนี้ที่จวนแห่งบวยนักครั้งบากาเฮียน White House จวน West Bank กาทารุมทอนะจงจางาไงดันตุมตังตักไม่ประคัดอันไหนบกา West Bank กาอิสราเอลมีปุยรำลัวตูเต็นปยันคอยทรินนั่นแหละทารุมทอนะหันชัวทรินเตอิสราเอลสิไปเต็น West Bank กาข้อปุยทรินขัดเตรัลทวมเนนะหันลูจิลทรินจงจางา White House จวนลุงออยเลวนะเลียนตะกันยันตีอันสวยบกาอาชันจูตูนะ West Bank กาทิลเทงเมกดันเฮียนUS ทุรวลปุยอารับวอลเตริลรูดจูนัสตะกินอาติบัวยาจูจวนอินรัมนัททุงจงจางาเฮียนฮาร์สัตนาฮาเซียเมกบกาอิสราเอล Prime Minister Benjamin Netanyahu เนนาเฮียน US จวนอารับวอลเตลกาบวยนัทเทนตูรินเงินนาฮาเซียมละว่าจุดยังปกิน US จวน Prime Minister Benjamin Netanyahu ฮี Israel Security Israel หิมนาติเชตูรินกันเงินเลวบกันิฮันตีมาเซIsrael Channel 12 le I-24 10 report nan pek dan chuan Gaza in ram na thutlung kalpui jal tum dan hi Israel tan security lama lo cham na le chiat na thlen tu ani ngai dona chu chuan Palestinian tatana ram din Palestinian statehood hi ahwam tel boka USian Israel chu kan him na security lama ven him na rang te ti chaturin ngen na asiam lo ani mai thaya ma se tu na peace plan kalpui dan ro chu Israel himna nasataka tider thong tu ani thaidona tichuan Israel ramadin tiratanga Israel tluk chet na turle kan chet vekna ta na mala fautrin tu arab wolte du danang hian Israel chu akal ngai don lawa US nen relationship thajok anai thainan Israel chuan arab wolte tilungoi hatum don lawa Israel chuan arab wolte lungoi na nilowin kan ramle mi puite himna angai poimo pera Prime Minister Benjamin Netanyahu kai khroi sarkar le opposition party a khroi tu rang te poin khovel khoi muna tang po Israel ka chona le beina lo thleng thut thai la ka tanga in ven tur lam han hoi ta vek zo ka ni hantia ti chuan hemi chung changa hian The Times of Israel chuan nizan zan reilam panga report tan pek dan chuan nakuma Israel in than huna Prime Minister Benjamin Netanyahu nena in Albert turangai Israel Prime Minister Louis Naftali Bennett chuan US in Prime Minister avaunan huaya Prime Minister thlawang aron hau ani deuh bermaya ramthrang Iowa Israel ambassador sompanga tenen in biak na hanneya heta hian Naftali Bennett chuan khovel mun thranga Juda te chu din mun hlom taka anding me kani ti ahril thria Naftali Bennett chuan khovel pum huapa Juda te daudalna thlipui le tuilian rap thak tak tsunami of antisemitism chuan min tuam vel mek kani hati Bennett hian ramthrang ambassador sompanga tanhena hian khovel ramtin hian Juda khole tuite humhim turin mo phurna hanai thawa rameng point antisemitism daudalna konga nget taka dinna neilawa heng Juda te huat na wanga poi khoi du tu telaka malak na mumal tak an nei lo wanga firfiak ta thil ti wanga Juda te torna anram chunga athlengani phot chuan chungram ta chu Israel chuan poi khoina mo phur tua apu donani tin vaukhan na hati chuak zuita ane Israel Prime Minister Louis Naftali Bennett hian British Ambassador Simon Walters chen Mahmuna he meeting hi hanai pui hane tichuan Juda sa khozui tu mitam takte firfiak polte kut tuara an thina mun Australia ayo palai Australian Church the Affairs po he meeting a hian atelani tin an report bok ane tichuan The Times of Israel chuan heng thil thleng jongjong awang hian Israel chuan nungtol atum lawa indona athil tum jongjong te ti hlotlin ani lo chuan US le Arab ramthrang ten natakin norma sela chung thil ta chu ti hlotlin atum don lawani hanti Juda ta thina rap thak tak thleng chung chang hi toite han soite lok taila he thil thleng hian Jerusalem le Canberra inkar bo ruak ati chemek ani Australia khopui lian tak mai Sydney khopuya Juda mi pui tam tak ten an kut poimo takan ngai pakhat hanuka chu han mangmeka hei hi Jerusalem khopuya
temple panina lanthar le na le lomna hun an man thin ania Israel chau ni lo khovel ramsang sanga Juda sa khozui tu ten Hanuka ku thi niriat chungjat mai khonwar ta chin trong trai le temple panina lomin hun an mang thina chutianga Hanuka kut Australia Sydney khopuya Bondi Beach Archer Park tia han soi muna hun an man ton mek lain ani khatna December ni som pali nimin piat lai lampanga khan firfiak polte bei na han tok ta thut maya Juda mi pui tam tak pungkhom ta chu firfiak polten an kap ta chiam maya mase Australia chuan he thil thenga hian firfiak polten na in kung kai ni lowani ti an puang ma sapota mase Israel chuan hei hi an hol zui ngal ani he thil thenga hian nunna chan mi som paruk zat mai anoma hei baka hian aron beitu zinga pakhat chu tha ani boka nunna chan baka hian Sky News Australian report tan pek dan chuan voin thenga han din muna liam tur somli tranga somli pathum vel anomani tin han report bok ane firfiak te he thil thenga hian anin nam hnoi lowani ti puanzarni masala Australia Intelligence Agency te chuan hemi hnuloka hian thuchua anron nei ta ISIS so ti maila Islamic State firfiak poltene na inzomna nei firfiak a chatrin mithren khat te thil ti ni nge ani ti annem heta ani poi khoina thlen nam huna hian New South Wales Police Force te an thleng masabera silai keng gunmen panhi ten mipui som paruk veljat mai an ka phluma te chon New South Wales Police te han lo thlenga poi khoi tu jinga pakhat chu han ka phluma pakhat jok hi haral thuam te chu sakin an manjui bok ani hetianga firfiak a chet na Australia thengle Juda te big targeta hetianga han thilti hi Israel ngai a thata chialawa US te angani lawa Australia hian silai azalen lawe mema strict takin kalpuyania ganlo khau tak ken ko ania mase he thil thleng hi kumsang khajakwa somkwa paruka Port Arthur massacre Australia athen nuwa silai manga mipuite laka poi khoi na athen rap thak ber tumani tin han report tani atoi theyang berin han soi maila poi khoi tu ten kar anron mana hian ISIS flag muni ti Australia Intelligence Agency te chuan an puang boka Australia media krang te chuan heng poi khoi tu te hi pa fan ni ti an report bok ani mipuyan ka liam zinga then khat chu liam na tak tak tur te hanoma then khat chu an liam anawak lawani ti an report bok nu chuina kal zela voin lama update tharbera chuan India hming voin lama hian aron langve tanol maya achan chu poi khoi tu pa fa te hi thamasa November thachung jong khan Philippines Manila khopuya anomani ti report ania hei hi Philippines sarkar chuan an confirm ani ti an puanga tichon India khole tui ni na nain apa Sajid Akram le afapa Navid te hi Australia India khole tuyangin an lutani tin an report ane Philippines News Agency PNA chuan Israel hian Judami puite khovel mun sang sangom chu ven himani thaina tur kong sang chu thaito pin hadap meka chutiang kara India khole tuinia lang poi khoi tu lawam ta hi Israel India inkara normalization hi tichatu ani thai mai thaini antibok